Siyakhuleka ayiwe mkabayi kanjani ayiwe mkabayi
Khokhane intonipho Khokhane Nkosi ephambili izothi namhlanje ngikutshela yonke into ngalencane njengoba ningena phambili ngibona Ngiyaphila intombi. Umsebenzi mncane-ke ngiceliwe la ukuthi ngizosho amagama ambalwa entombini ngoba sibheke kwi-festive season. Ngizoba mfishane kakhulu, sengikhulume kakhulu emakhempini amaningi, so ngizoba mfishane nje. Ngisho ukuthi yini elindeleke entombini ngoba sibheke kwi-festive season. Igama lami ngumningi, u-Andile wakwaZuma, induna yentombi, uphuma kaNongoma kaDabhazi. Intombi ngizothi eyintombini mangabe uyintombi uyintombi ngokuthi uhloniphe, awuyona intombi mangabe ungahloniphi. Ukuhlonipha ke izinto ezincane okusuke kumele sizenze njengeyintombi, sikhombise ukuthi siziyintombi kanjani. Inhlonipho yakho ayiqale ekhaya.
iphume iye ekhempini iphume iye emphakathini qale ekhaya nje ukuthi wenze nje izinto ezincane ekhaya uhloniphe nje mangabe ubuya lapho kuya khona uyabuya bingelela sawubona mama muhambe emphakathini ubona umuntu omdala ephethe kahle sawubona mama ngicela ukuphathisa senza lezo zinto ezimbalwa ezenza ukuthi sisilethele isibusiso bese-ke inhlonipho iyahamba iphumela emzimbeni wakho ukuthi uyintombi kumele uhloniphe umzimba wakho uhlonipha kanjani umzimba wakho uhlonipha ngokuthi awungeni la ongcole khona mawuyintombi awungeni endaweni engcolile awuyifaki emzimbeni wakho into engcolile kanjani umngane wakho uzokuthatha esasambeni sendaweni esile bese ongiphezela singenela eshaveni wena ngizofike ngithengele ikhodi wena mawuzazi ukuthi uyintombi uzothi no angikwazi ukungena lana ngoba ngizongcolisa umzimba wami noma ngabe nje eqhamuka mangabe ngiqhamuka mina lapha ngibona uhlezi kufaka utshwala lapha phela futhi ngizobona ukuthi awunaleli tshitshe lesidawo igama osuke ufuna ukubizwa ngale emphakathini ile mpilo le oyiphilayo kushuthi uyayiqambela igama emphakathini mangabe ufuna ukubizwa ngentombi eyisidakwa phuza utshwala sizokubiza ngetshitshe lesidawo mangabe ufuna ukubizwa ngetshitshi eliqomayo noma ngetshitshi elibizwa ngegama lele no F elinhlamba hamba nomfana njalo nje emphakathini wena tholakala uhamba nomfana ngoba phela umphakathi thina awunomehlo abahlola lapho kumele hlole khona umphakathi uhlola ngamehlo mengabe bekubona nje kancane wena uyacuza nabafana kancane uyacuza nabafana hayi bazothi itshitshi eliwukuthi nokuthi bethuke ngenhlamba asifuni ukuyithuka emphakathini bese la emzimbeni wethu mangithi itshitshi liyayihlonipha noma uwenza lento le ofuna ukuthi uwe mangabe yenzeka ikuphakamise ube phezulu okay mangabe uhamba usedrobheni uqhamuke umuntu wesilisa ecela inamba muke wayikhipha inamba wamnika hayi usuyisusile mawukuthi ubusenamile usurabhile igama kaDulisha ukuthi mina ngisenamile mhlambe wakwazi uma usukususile lokho usubhala ukuthi mina kahle ngile ndwangu le engcolile edabukile ibizwa ngani nje leyo ndwangu leyo once nje wakhipha inamba kumuntu wesilisa kosamhambe edrobheni ehlangana nawe sawubona ngicela ungiphi inamba bese uyayikhipha awusuyibhalile nje ukuthi hayi mina ngisho ngiyitshitshi kodwa ngiyileleli isidwedwe itshitshi alitholakali kalula itshitshi aliyikhiphi inamba bake bengibuze-ke nkosami bona omehle emakhimpini mangabe ngikhuluma nje bethi hawusisi kanti wena walotsholwa kanjani ngoba ulotsholiwe naku mhlawumbe siyabona ubushingo manje walotsholwa kanjani mangabe ungayikhiphi inamba ngabatshela ukuthi ngilotsholiwe kodwa ngikaze ngimnike inamba yami wasebenza kanzima ukuthi ayithole awuyikhiphi inamba batshitshi asiyikhiphi inamba ake sithi nje kule festive season asiniki umuntu inamba angiphathi-ke le ka-Facebook ukuthi umuntu ekubingelele bese ucela ukukubona usuyibhalile futhi kulowo muntu lowo uhambe impela umhlanga kodwa mina ngiyileli tshitshe liyisidwedwe suka lapho-ke umuntu wesilisa uzokutreat-a njengesidwedwe isitebhe esilandela lapho ukuthi eze efike enhlawoni uze ekhayeni ekufonele ethi ngicela uphume uze lani mina uyisabona manje usekutreat-a njengendwangu engcolile edabukile akaze kimi kumiwe kanje enhlawoni uze kuthiwa phuma ngopotsho ngobani angikaze ngiyiveze ngiyisidwedwe singayivezi sizidwedwe uma kuthiwa kanjena umuntu wesilisa saze kufonele ethi ngicela uze ekhaya sizobonana khona kanje yabona-ke lapho usuke sekutshengisa ngayo yonke indlela ukuthi kahle awuyilutho ngoba okokuqala kulo muzi afuna ukufaka kuwona ubhekwe abantu abaningi ubhekwe abaphansi nabaphezulu ungena njengani mungena nje usuyaqhamuka kuyangena nkosami abanye beze bekhathe ngisho amaduku ungena njengobani so awulokhuze asiyenzi leyo nto leyo zinto asiyekeni singayenzi ukuze sizoba namatshitshi anevelu nizobona mangabe nani senilokhuzile senikhulile by the way ngineminyaka ewu-32 so mangabe ukhula uzoyibona lento le ukuthi indlela oyiphatha ngayo ile ndlela le abantu abazokushisa ngayo sithathele isinqumo-ke manje ngoba wenza u-grade 7 wenza u-grade 8 mina isinqumo engasithatha wangenza u-grade 6 ngathi angifuni ukuthi wami umzimba uthinte umuntu wesilisa ngingashadile
ezibalulekile nawe thatha isinqumo intombi nje iphiliswa zinqumo ezithathayo thatha isinqumo manje usho ukuthi mina ngoba ngiyintombi ngifuna ukuhlala entombini bami kuze kufike isikhathi esithile okunye ngifuna ukuqhumezela ngakho intombi ngicela sifunde asifundeni ukufunda ke njengamanje asisakhokhelwa ngihlezi ngisho lokuthi mina ekhaya ngilasbon imina ngedwa engakwazi ukuphumelela ngize ngifike e-university ebazali bami bengasebenzi ngahamba nje laphana ngingenamali ngafika ngathola uNSFAS so asifundeni ikhala kinoba linje wena ozotshintsha itshitshi eligcwele kahle itshitshi ngemfundo asifundeni bese singavilaphi izintombi la emfundweni ke ngiyaye ngigcizelele ukuthi ngiyophatheka kabi mangabe kukhona itshitshi elenza umatric elenza uscience bese lihlulwa iscience ngikhona awukwazi ukuhlulwa iscience ngikhona ngoba nguthisha wescience okay nakwezinye izifundo awukwazi ukwehluleka ngoba ngingacelela nabanye othisha bezezinye izifundo ngicela ningifundisela nali itshitshi bethathe bekufundise usiphase leso sifundo leso asiphaseni ngobashela matshitshi ngikhona inamba yami ngihlezi ngiyikhiphe ematshitshini ngenzela ukuthi mangabe usuxakekile ungifonele noma ngabe arrange ukuthi ufundise ngoba amatshitshi singawafuni bese ngithi ematshitshini amatshitshi asikhuthaleni ke sikwazi ukusebenzisa izandla asilimeni imali ukwazi uyithola emhlabathini yiba nje nesivande sakho ekhaya noma singaba singakwazi ukuthi lana kuzoqhuma ubeetroot otshalwe yimi noma ebe proud ekhaya na ubeetroot wami otshalwe yitshitshi lami nasi spinach esitshalwe yitshitshi lami asikhuthaleni sisebenzise izandla umsebenzi wezandla ke uwazi ngoba uzisebenzise izandla zakho ithalente lakho ngeke uzulibone mangabe uzovuka ekuseni ngoba kuvalwe nje ikona uvuka ekuseni uhlala ubukela amandiya ntambama udlulala uhlala ubukela amandiya ntambama udlulala no asingakwenzi lokho asikhuthaleni sisebenze emakhempini sizakhela ubuhlalo ngoba sibahle nje kanje uthola ukuthi lemvunulo esigqokile sizenzele uthola ukuthi yithini esizakhelile lemvunulo esiyilokhu sigqokile mina ngimthungile eyintombini nje eyindala ngoba ngiyabona kusami ave ningahle namchaza intombi ngicela ukuthatha intombi ezu-10 ekhulile ngizoyithungela mahala ngizoshonile ukuthi ngifuna ukuvule njalo ngimthungele bese-ke ngiyayiletha izinto zeni ekhempini ngizongishuthela nje nisho ukuthi thasisi ngicela usithungela lokhu ngizongithungela ukuthunga angikufundanga ngathola kanjani ukuthi ngiyakwazi ukuthunga ngathola ngokuthi ngikhuthale ngingavumi ukuba yitshitshi elivuka ekuseni libukela i-TV ngathi ngifuna ukwazi ukuthi ungavuka ekuseni ubukela i-TV zama ufuna ukufunda into eyenziwa ngezandla uzokwazi ukuyifunda ngiyaye ngisho-ke lapha ngoma ngithi mangabe usubhorekile uyitshitshi ekhaya ungangifonela ukuthi sisingeke awungifundise ukuthunga ngiyothatha umshini ukufunda nginikeze umshini ukufunda bese ngithi izintombi lokho endlula kukho especially lezi between iminyaka ewu-13 kuyale ku-17 lesimo lesi endlula kuso sokuthi imizwa yeni bephezulu kakhulu nathi sedlula lapho kuyadluleka into engicela kini ukuthi mangabe uficwa leso sikhathi leso nkosami uvele ungibhaze same time usho ukuthi siyabona njengamanje umuzwa wami uphezulu ukuthi angenza u-1 no-2 no-3 uthi angiphume ngiyocabula umfana mina ngizokunika izikhali engazisebenzisa nami ngenkathi umzimba wami ukuthi angenze njalo angakwenza khipha lezo khali ngiyakunikeza sibe ngamatshitshi a-right angajoni into iphuma ngaphakathi kuwena mangabe uyikhuluma mungabe uzoba yileli tshitshi leli ezothi makwenzeka into kuwena ngaphakathi bese uyivalela ngaphakathi uyathula udecide ukuthi ulala ubheke phezulu ubala amakabe ekhayini izongena yakheleke ngaphakathi ukuthi kushawa 9 ebusuku ubufufuna kuyabuye lo muntu kanti mangabe wenzeka uyikhuluma ngiyayisho ukuthi ngeke mina ngize ngiyithethise intombi ngiyithethisele ukuthi engifoneli lathi sisiyazi usibani bani ngiyamthanda angikwazi ukuthethisa ngisho njalo kodwa mina ngike ngeza la eMenmouth ngoba othisha omkhulu bey'kole zemnje komele ngibazi
ngingathola uma ngike ngenza la emeni moto ngafica etown uhamba nomuntu wesilisa hayi mina nawe siyacabana-ke ngoba phela asikwazi ukuthi wena uyajola mina ngijoli kodwa sibambe umhlanga sobabili kuthiwa singamatshitshi ngenze ngivume lokho so angingazi kuze kufike lapho izintombi ezinhle engizithandayo khulumani into uma ufuna uyikhipha ngaphakathi ikhulume nale mbuzo ebakhona ey'ntombini ey'ndala ukuthi umbona kanjani umuntu wesilisa okuthanda ngokweqiniso asiyixoxeni leyo nto leyo before niyifake entweni engenikwazi ukuphuma kuyona asiyikhulumiseni njengey'ntombi ngiyanithanda kakhulu ngicela intombi eziwu-10 bandla ey'khulile ngesikhathi inamba yami ngimthungele ngimlethele ekhempini ngiyathokoza bengaza niyithandi le ndaba siyabonga kakhulu alimshelele ihlobo uMazuba siyabonga kakhulu sisi uqhubeke nje usigadele iy'ngane zethu leyo mama bethe ngibathandayo ngenxa yesikhathi iy'ngane zami cha niyahamba impela shani ingoma nje niphume ngayo iy'ngane zami ezinhle shani ingoma